Dobrodošli u novu epizodu podcasta Igrač utakmice. Naš današnji gost, odnosno naša današnja gošća, trenerica Samira Kurem. Samira, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Nekako kroz cijelu ovu priču sa podcastima stavili smo fokus na Premier ligu Bosne i Hercegovine, ali evo, kako radimo na promociji muškog fudbala, tako radimo na promociji ženskog fudbala, ali ono što je nekako neosporna činjenica jeste da ste na promociji ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini najviše uradili vi. Koliko ste ponosni na to? Pa dobro, ja jesam onako na čelu jednog savršenog tima koji je malo, ali jako puno radi i svaka osoba koja je u SFK ima i zaista u administraciji i na terenu i van terena. Svaki dan se borimo da budemo tu što jesmo i da postignemo sve što jesmo i da na najbolji način promovišemo ženski fudbal. Zaista moja vizija nekako od prvog dana ispraćena i uz pomoć tih ljudi pokušavamo svake godine da ostvarujemo sve veće ciljeve, da se neka dešavanja u ženskom fudbalu budu bolja, veća, vidljivija i tako da naravno da sam ponosna. Ne mogu ni da ispričam koliko toga smo napravili zajedno, niti možemo da odvojimo dan da kažemo evo ovo smo sve mi i stalno se zezamo na tu temu, ali zaista sam preponosna. Kada ste rekli da ste na čelu jednog savršenog tima, šta je formula za savršen tim? Pa vidite, morate napraviti svoj tim. Ja sam imala sreću, prvo osnovala sam ovaj tim, ovaj klub iz neke ljubavi prema ženskom fudbalu i onda kad sam vidjela da to nekako raste, bilo mi je prvo bitno da imam tim oko sebe koji prvo misli kao ja, želi kao ja, koji je posvećen isto kao ja i naravno da sam u tome tražila prave osobe i presretna sam zato što sam našla baš od svojih igračica koje su se obrazovale, koje su se kvalifikovale za sve to što danas one rade, ali i kao male one su to radile, bili su mali volonteri da bi sad izrasle u ozbiljne menadžerce, administratorice, direktorice, generalne sekretarke i naravno ne možemo svi biti iz fudbala sa terena. Bilo nam je jako bitno da nam uklopimo i neke druge ljude koji nisu iz našeg fudbala, iz ženskog fudbala. Treba nam neko iz muškog fudbala, tako da je dolazak Anele Potvore na poziciju direktorice marketinga i sad potpredsjednice kluba nam je bio možda i ključni potez da se ovo sve naše podigne na još veći nivo. Osim toga, dolazak u Fudbalski klub Sarajevo, kažem tim, nije to sad samo mi, bez podrške Fudbalskog kluba Sarajevo, bez vizije predsjednika prije svega, vi možete da imate i novac, možete da imate i najbolje uslove i sve, ali ako vizija glavnog čovjeka i kluba ne ide u tom pravcu da ženski fudbal treba da se digne i treba da se ulaže u njega, onda jednostavno ne možete ni ostvariti svoje ciljeve. Upravo ono što smo nekako pomenuli u razgovoru prije snimanja jeste dolazak i igračice Lili u klub, kako se zapravo pravi jedna lijepa priča u Bosni i Hercegovini i kako je SFK jedan od rijetkih klubova s ovih prostora koji ima mogućnost da dovede takve igračice. Pa vidite, ja sam bila onako pesimistična kad mi se predsjednik javio i rekao trenerice hoćemo li dovesti ove igračice. Opet kažem, taj čovjek želi da se ženski fudbal u Bosni i Hercegovini bude na nekom evropskom nivou, da nekako izađe iz svih ovih okvira i da radimo poteze koji, hajde kažem, su normalni u Evropi. Mi smo još uvijek borimo za ženski fudbal. U Evropi ženski fudbal se podrazumijeva. Tako da dolazak Lili je ogromna stvar za promociju ženskog fudbala, ogromna stvar za naš klub. Njen kvalitet koji ona ima i ona dolazi iz Liverpoola, ona je prošla sve selekcije Liverpoola i samim tim da neko ko živi u Engleskoj, neko ko je iz Londona, ko igra u Americi, želi doći ovdje, veliki korak i zahvaljujući predsjedniku smo i to uspjeli.
Lili je na taj način, da ne kažem koliko Lili pratitelja opet ima ona kao ona, mi moramo na svaki način da pričamo o ženskom fudbalu. Tako da je dolazak Lili jedna pozitivna priča o Premier ligi Bosne i Hercegovine, o ženskom fudbalu u Bosni i Hercegovini, ambicijama SFK 2000 u budućnosti. Evo, kako smo opomenuli da je nekako ključnu ulogu i u razvoju SFK i kada su u pitanju ambicije i zajedničke vizije imao predsjednik Ismir Mirbić, mislimo zaista da je jedan takav čovjek potreban u svakom klubu, kako u muškom, tako i u ženskom. Pa, ja sam zaista uvijek 100% iskrena. To je jedini čovjek kojeg sam upoznala kako živim ovaj fudbal, ali evo da kažem, ja već imam 50 i više godina i koga god sam srela, sve najbolje o tom čovjeku pričaju i kažu sreća vaša, imate takvog čovjeka. Ja kažem, prvo što sam naučila u Njemačkoj kad sam išla na edukaciju, rekli su nam bez obzira, ako hoćete da napravite nešto više važno, ko je vaš prvi čovjek, kako on razmišlja. Tako da je naša sreća kako predsjednik razmišlja, predsjednik ulaže, diže. On je osoba, ja vjerujem da je to jednostavno budućnost. Ne razumijem se puno u tu ekonomiju i te stvari, te biznise, ali svaki klub mora imati jednog predsjednika kao što je Ismir Mirvić koji ulaže sopstveni, lično svoj novac i ne samo to, njegova vizija razvoja kluba je jako, jako bitna. Kako on razmišlja kao biznismen, on je od fudbalskog kluba Sarajevo pokrenuo ga u nekom biznis pravcu. Svi mi očekujemo da Sarajevo na terenu zelenom dominira i da se vidi ta ulaganja, da se svakome neki postigne 5 golova, da se sve pobjeđuje. Nije samo to ulaganje i to će doći. Treba se sklopiti i taj tim. Znate kako? Isto kao što je pravo teško raditi kada nemate novac pa imate slabije kvalitete igrača, teže je raditi kad imate sve kvalitetne. Treba vrijeme da se to sve negdje ukomponuje. Tako da ta priča na zelenom terenu će se sigurno opravdati tim rezultatima njegova ulaganja, ali sve ono što nije na terenu, što je Fudbalski klub Sarajevo danas, koja je ogromna stvar, ko je Fudbalski klub Sarajevo kada se izađe bilo gdje i koliko se priča kao najvećem klubu, kako je organizovan, na koji način i u mnogim segmentima taj napredak, to možemo mi koji smo svaki dan tu i vidimo i živimo to i zaista je to ogromno, ogromno, ogromno. Tako da mislim da bez takvih ljudi ovaj fudbal u Bosni i Hercegovini ne može praviti te evropske korake. Čestitamo, Borac je stvarno napravio najveće rezultate i kad je pomogao je da naša liga, da muški fudbal, da sada dobijemo još više tih evropskih učesnika. To će i SFK da napravi ako Bog da ove godine, ali to je sve ulaganje, to je proces, to su neke stvari koje ne idu danas za sutra, već ima neki sistem kako se to radi. Upravo tako kako ste rekli, postoji sistem kako se sve te neke stvari radi. Evo, ono što možemo primijetiti jeste da Sarajevo kao i SFK su zaista napravili i odlične kako ulazne, tako i izlazne transfere i da prave super priču kada je u pitanju fudbal u Bosni i Hercegovini. Morate prvo postati brand. Naši rezultati su nas izdvojili. Naši rezultati u Ligi šampiona iz ovako male lige, male zemlje koji 4, 5, 6, koliko puta smo prošli dalje, govore o tome da ovdje ima dosta kvalitetnih igračica, da se jako dobro radi i onda, znate kako, opet kažem, vezani smo za Fudbalski klub Sarajevo. Fudbalski klub Sarajevo nas čini mnogo vidljivijim, transparentnijim, dostupni smo na jednostavniji način i onda opet kažem kad se nalazite u takvom okruženju onda vam i dolaze velike stvari. Tako je došla ponuda Intera za Marijanu Milinković, Maja Jelčić, to su na naše 3 djevojčice koje smo razvijali. Evo sad sigurna sam da će u budućnosti biti još takvih, a o Sarajevu i da ne pričam, najveći transfer sa Nidalom Čelikom su napravili. To je nešto što je veliko i to je ta vizija predsjednika i njegovog tima koji rade velike stvari. Svakako da predsjednik Ismir Mirvić radi odlične stvari, kao i svi ljudi koji su zaposleni kako u Fudbalskom klubu Sarajevo, tako i u SFK.
Ono što je nekako nama posebno, možemo evo reći tako izraziti se, zapalo za oko kada smo posjetili jedan vaš trening, kada smo imali priliku razgovarati sa mladim djevojčicama, jeste kakva je zapravo ta atmosfera na terenu, kako vi svi funkcionišete i razmišljate kao jedna porodica? Pa mi jesmo, meni je bilo bitno da im napravim takvo okruženje, da je mojim igračicama lijepo, da su odgovorne, da sve ono što radimo, da nam bude koliko toliko u tom momentu i zabavno, ali ima momenta kada moram i da ih povišenim tonom izvučem iz njih taj maksimum, ipak to je taj neki moj posao, ali generalno 90% mi uživamo. Naš trening je, u jednom momentu smo ozbiljni, u drugom momentu svi zajedno smijemo, svi smo jedni drugima prijatelji. To je bila formula za uspjeh. Da vam igračice žele dolaz, da radimo. Mi jesmo sad zaista mnogo drugačiji kad je taj financijski dio, one imaju svoje ugovore, ali to je sad. One su bile tu i kad nije bilo toga. Dakle, taj ambijent kad napravite da one uživaju ti sat i po s vama i da mogu da računaju na vas u životu, one znaju da sam ja tu za njih i privatno, ne samo ja za njih, već i one za mene. Mi smo svi sretni i radosni, vjerujte mi, kad nama je trening druženje. Nama je utakmica kad ih nema, evo kad bude neka pauza, jedva čekamo. Jednostavno je to nekako neki stil života koji smo mi sebi nekako izgradili i to je neka mala SFK porodica. Upravo to što ste vi izgradili tu SFK porodicu, to je priča koja se prepoznaje širom Bosne i Hercegovine, tako da imamo priliku evo u samom timu vidjeti sve djevojčice koji dolaze iz raznih gradova, da ovdje treniraju i da ovdje provode vrijeme sa šampionkama. Pa sad evo imamo dvije igračice iz Crne Gore, mlade su, mala Kača im 18-19 godina. Kad roditelji puste djecu, mlade djevojke da dođu tu, onda znaju gdje ih i puštaju. Dakle, već smo nekako poslali jednu dobru poruku u regiju prije svega, evo, da smo mi otvoreni klub, da je svima ovdje lijepo, da jako puno vodimo računa o razvoju tih igračica. Jer one ne dolaze samo da im je lijepo, one dolaze da postanu bolje. I na kraju kada vi to sve zajedno napravite, njihova poruka kada one se vrate ili ode u neku drugu državu da igraju je mnogo velika i značajna za naš tim i tako da vam se stalno javljaju te nove igračice. Ali nama je fokus na našim mladim igračicama. Mi smo ove godine intenzivirali rad sa našim mladim igračicama do 17 godina. Imamo tu našu malu akademiju gdje se one rade po posebnim programima, gdje se prati njihov život, stil života, da one jednostavno budu spremne kada uđu u SFK da žive taj život, da mogu odgovoriti nekim zadacima. Jer mi nemamo u Bosni i Hercegovini neko takmičenje za njihov uzrast na nivou 19 godina i onda one odmah kada dođu u seniorke dožive taj neki strah i da im olakšamo taj period neke njihove adaptacije, jer nam je jako, jako bitno da razvijamo igračice iz svoje škole fudbala. Mi smo sada nekako, hajde kažem, mnogo više radimo s njima na jedan drugi način. Evo, mislim, ako hoćemo pričati o našim ambicijama za budućnost, osim Lige šampiona, koja ove godine se nastavlja, u ženskom fudbalu je uvedeno novo takmičenje. Dakle, koliko se razmišlja o ženskom fudbalu, UEFA je kreće istim putem kao muški. Dakle, SFK nastupa u Ligi prvaka i ako ispadnemo i kad ispadnemo mi igramo Europa kup. To je nešto novo od ove godine i to daje više mogućnosti za sve igračice, više evropskih utakmica. Dakle, svake godine dobijamo neku veću motivaciju da još više radimo. Tako da taj sistem takmičenja nas motiviše da mi svaki dan budemo sve bolji i bolji. Ali za sve nam je potrebno da nam djeca budu dobra, da mi budemo dobri, da radimo dobro u menadžmentu, da svi svaki dan dobro radimo i na kraju dođe ono što živimo ti godinu dana.
SFK je postao, kako ste malo prije pomenuli, jedan jako prepoznatljivi brand kada je u pitanju region. To smo mogli zaključiti iz razgovora sa svim igračicama koji su van Bosne i Hercegovine, što nam nekako svima jako puno znači, na čemu smo svakako vama zahvalni. Evo, kada nekako uzmete u obzir stvari koje su se dešavale prije, prije nismo mogli tek tako osnovati akademiju za djevojčice, imati prvi tim, sve, sada je to sve moguće. Koliko nekako sve moralo proći, koliko je bio taj trnovit put, da kažemo, do čega ste stigli sad? Pretežak je to put, ali jednostavno je prvo bitno da ga volite, znate da je teško i da se svaki dan borite za budućnost tih malih djevojčica. Mi sad imamo djevojčicu od 5-6 godina i moja obaveza da djevojčicama od 5-6 godina obezbedimo puno više nego što sad imaju ovi. Na našu sreću mi nikad nismo odustali. Jaki smo u tome, ja sam im stalno govorila, bitan nam je rezultat, bitan nam je da dobro radimo, prepoznaće oni koji trebaju da prepoznaju da mi zaista iskreno to radimo i onda ćemo dobiti tu podršku. Kad kažem dobit ćemo podršku, ja moram da kažem da je upravo tu što se desilo sa Ministarstvom kulture i sporta, oni zaista su ti krivci koji ulažu više. Evo, mi smo direktno narasli zahvaljujući i Ministarstvu kulture i sporta, gospodinu ministru, koji svake godine nama daje taj neki stimulans za ono što mi radimo, da bi mi mogli ove godine akademija, sljedeće godine nešto drugo i ulagati, jer ženski fudbal raste. Vi ne možete danas reći dobro, uložili smo toliko, sutra nećemo. Ne, vi svaki dan morate da uložite više da bi se to na kraju sve učinilo stabilnim i vratilo i da biste postigli te svoje ciljeve. Tako da isplatio se taj težak put, isplatila se ta upornost i strpljivost, ali meni kao nekome koji je svaki dan u tome i mora da motiviše i administraciju i igračice na terenu i one male djevojčice u školi fudbala i trenerice koje s njima rade, je zaista preteško. Ali ponosna sam kad vidim šta smo napravili i da sve što smo u stvari zamislili, mi smo do sada ostvarili. Evo, kažem, sad zamišljam da budemo jaki u Ligi šampiona i da prođemo dalje i da igramo puno tih utakmica i da tako Sarajevo kao grad promovišemo i našu državu i ženski fudbal i da na taj način podignemo da li je Minu, da li Leotara, da li Radnika, još nekoga da igra evropska takmičenja. Jer mi kao po našim rezultatima nalazimo na toj granici. Ako bismo mi napravili još bolje rezultate ove godine ili slučajno ženska reprezentacija napravila puno bolje rezultate, sigurno da bi ŽNK Mina onda igrala evropske utakmice, što nam jeste cilj. Evo, upravo kako ste pomenuli da nam je nekako cilj da se i ostali ženski klubovi u Bosni i Hercegovini razviju kako bi svi nekako zajedno pridonijeli toj kvaliteti ženskog fudbala. Koliko se ovo sve promijenilo? Koliko su i drugi klubovi napredovali kada je u pitanju Premijer Liga Bosne i Hercegovine? Moram zaista pohvaliti ženski fudbalski klub Minu iz Mostara. Oni svaki dan, svake godine dižu svoj kvalitet i oni su dovođenjem igračica iz inostranstva podigli taj kvalitet u svom timu i samim tim su i utakmice puno bolje i njihove ambicije sigurno su mnogo veće. Također i evo novi ambiciozan mladi klub Leotar iz Trebinja je ušao među 4 najbolje ekipe u razigravanje prvoj godini takmičenja, tako da svo ulaganje, svi koji ulažu na bilo kakav način, posvijeti se toj djeci, vi dobijete u ženskom fudbalu rezultat se mnogo brže može ostvariti nego u muškom. Upravo to je neka čar i kad malo ulažete, više radite, vi ste bliže ostvarenju tih nekih većih rezultata. Evo, to su upravo ta dva kluba i pokazala. Mi ulažemo mnogo više, jer mi ne možemo da ne ulažemo puno, zato što ne možete igrati u Evropi ako niste takvi kakvi jeste, ako niste na i tom profesionalnom nivou i ako ne radite na taj način, nemate sav taj tim oko sebe. To su vam uslovi za taj evropski standard i onda SFK ako ne bi ulagao i ako ne bi išli tim putem, mi ne bi mogli biti na tom evropskom nivou. Tako da mi je drago da smo povukli, evo u ovom slučaju, ova dva kluba, sigurno da će i Radnik
ove godine dobiti malo veću podršku i da će se i oni nekako približiti i organizaciono i rezultatski biti na tom nekom pragu, pa da sutra razmišljamo o tome, ok, igraće Emina je druga, ali da se borimo onda da imamo i treće plasiranog i na neki način da to ide kao muški fudbal. Zaista ove godine SFK je ostvario sve pobjede. Bježimo mi tu nekih, ne znam tačno ni koliko bodova, teško da mi to možemo i prokockati, ali sigurno mi nećemo stati, mi želimo sve bodove da osvojimo i da će sigurno biti tako da će Emina biti druga, da ćemo mi biti prvi i da ćemo biti ponosni da jednog dana Emina igra Europa Kup, mi Ligu prvaka i da ćemo tako podići taj ženski fudbal na veći nivo. Mi smo se nekako navikli da svake godine gledamo vaše titule, da svake godine gledamo kako šampionke SFK osvajaju novi trofej, tako da sigurno da će biti i ove godine. Koliko ste uspjeli da uigrate ovu ekipu i da li planirate možda praviti neke promjene? Pa, teško je kad vam uvijek dolaze nove igračice. I poslednje vrijeme svake godine se susrećemo sa tim, kažem, problemima. I vi onda imate kratko vrijeme da taj tim uigrate za veće stvari, za evropske utakmice, da vidite koliko ko može da ponudi, šta možete očekivati od svakoga. Sad smo zajedno skoro pa cijelu sezonu i nastavit će cure da igraju Ligu šampiona ovdje, bar ove koje nas interesuju. I to će nam možda biti mnogo olakšavajuće za narednu sezonu. Jer jako teško je, vi morate, recimo mi nismo navikli da neke utakmice završavamo 0-0 ili da ne igramo dobro. I kad smo igrali sada te prijateljske utakmice, igračice su bile zabrinute. Ja vidim na njihovom, odigramo 0-0 sa Hajdukom i onda vidim na njihovom licu zabrinutost i počele su nekako da gube samopouzdanje. Ja im kažem, vidite, to će sve doći na svoje kada bude trebalo i evo sad se to sve kroz utakmice i reflektuje. Uglavnom, voljela bih kad bi smo uspjeli, i to nam je nekakav i plan, da zadržimo igračice 2 godine. Da 2 godine kvalitetne igračice igraju zajedno, rade zajedno i da na taj kvalitet nadograđujemo kvalitet još boljim igračicama. To je jedina formula da igrate puno bolje u Evropi. Evo, kažem, na tom smo putu i vjerujem da ćemo to već u ovoj godini pokazati, da će naše utakmice na evropskom nivou biti puno kvalitetnije. Naravno, treba tu i sreće u tom žrijebu. Možete vi sanjati nešto, ali kada dobijete neko ko je puno bolji od vas, sve se to negdje gubi. I ja očekujem ove godine i tu sreću moramo zaraditi nekim svojim poštenim odnosom i to će nam nekako otvoriti ta neka vrata. Po meni nama je 25 godina ove godine, to je jubilarno od nastanka SFK. I mislim da je ova godina prekretnica da dobijemo jedan novi SFK, da kvalitetni, stabilni na evropskoj sceni, da nam dođe još 3 Lili igračice, da nekako savez počne da više promoviše kroz snimanje utakmica, da igramo na boljim terenima Premier ligu, da svi mi koji možemo i koji imamo velike klubove iza sebe, igramo na glavnim terenima, da nam otvore vrata za veći broj stranaca kao što je u muškom fudbalu. Po meni ne vidim ni jednu razliku zašto bi u muškom fudbalu neko iz regije da ne bude stranaca, u ženskom da bude. Upravo je bitno da se ta liga uz pomoć tih kvalitetnih igračica iz regiona podigne, da bismo dobili sponzora te lige, a kasnije ako bude trebalo mi možemo donositi neka pravila kada već napravite neki proizvod kao tu ligu da je kvalitetna, da ima sponzora, da su klubovi stabilni, da smo dobri na evropskoj sceni, da nam reprezentacija dobija dobri igrači iz klubova. To je sve nekako povezano. Upravo tako kako ste rekli, možemo nekako zaključiti da svi očekuju neki dobre rezultati u Ligi šampiona i da nekako svi željno iščekujete utakmice SFK, ali ono što je jako bitno jeste da podrška mnogih institucija zakaže u tom sistemu i da bi u njihovu podršku možda ženski fudbal u Bosni i Hercegovini bio još puno kvalitetniji.
Pa, ja sam malo prije naglasila Ministarstvo kulture i sporta kao instituciju koja ulaže i treba da ulaže u kolektive koji ostvaruju svoje ciljeve i predstavljaju grad kao prvakinje, kao prvaci države, kantona i sve. Sigurno da institucije moraju na neki način da naprave neki sistem gdje ćemo mi imati puno veću podršku, gdje ćemo moći dobijati sredstva kojima ćemo moći ostvarivati te veće rezultate, razumijete me? Jer kad pogledate, u odnosu na prošlu godinu, svi će reći pa dobijate više, ali gledajte, budžet kluba s kojim mi igramo Ligu šampiona i ako hoćemo da iskoračimo tu je mnogo, mnogo veći. I ako hoćemo da budemo mi mnogo veći i mnogo bolji i da dođemo do tih rezultata, onda se naš taj budžet mora kretati svake godine u nekom tom pravcu. Tako da mislim da lokalne zajednice prije svega i na kantonalnom nivou i na federalnom i na državnom nivou tim zakonom o sportu moraju zaštititi sve sportiste, sve nas, da ne brinemo kako ćemo igrati Ligu šampiona, da ne brinemo hoćemo li moći nastupati na nekom takmičenju, da ne dođemo u situaciju kao što smo sad, sreća pa se Bosna podigla košarkaški klub, da svi negdje nestanemo kao da nismo ni postojali. Ali jednostavno nemamo mi puno prvaka u Sarajevu, nemamo mi puno uspješnih kolektiva i pojedinaca. I mislim nekako da s tim zakonom i budžetom to sve mora riješiti ako hoćemo kao druge države iz regiona da budemo na evropskim scenama. Kako izgleda kada odete negdje i kada igrate Ligu šampiona, kada odete u neki drugi klub? Kako izgleda? Kakva je razlika zapravo kada pogledate stanje ovdje kod nas i kada pogledate stanje kod njih? Ne može se to porediti. Znači, samo ću vam navesti jedan primjer kad smo igrali sa Chelseaom. Mi smo igrali na Koševu i ja sam čekala moje igračice da dođu iz trolejbusa, da izađu sa stvarima, da ne kasne na utakmicu. A kad smo otišli u London, a Chelsea je došao čarter letom, čim se završila utakmica, oni se vratili u London. Onda smo mi igrali kod njih i mi smo bili u autobusu, upravo stižemo pred stadion, ali stižu igračice Chelsea svaka u svom autu. To ne znate koji je auto bolji od boljeg. Evo, naježila sam se. Ja nekako da li da im dozvolim da izađu, da što prije uđu u slačionicu, da ne vide tu razliku. One su sve mlade, super igraju. Isto tako su jako dobre igračice, ali sa druge strane imate Chelsea koji ima sve, imamo nas koji nemamo dovoljno, a igramo sad utakmicu jedni između drugih. Ogromna je to razlika, jer kažem vam, ja živim ženski fudbal. Ja ga živim 24 sata. Opredijelila sam svoj život da pomognem ženskom fudbalu. Ja sam postigla kao igračica sve što sam htjela. I sad mi je bitno, jer znam šta je ženski fudbal, da nagovorim ljude, da nam otvore taj put, da i ženski fudbal na ovim prostorima bude sličan. Ne može biti isti. Isto kao što je jako teško Emini sad uložiti koliko smo mi uložili. Ali povećavanje ulaganja njih čini bolje. Mi želimo uložiti ne kao Chelsea, puno su bolji. Ali ako mi više ulažemo, postajemo kao Chelsea, mali Chelsea, približavamo se tom nekome. Ja kažem, prošlo je to vrijeme i moji igračice sad imaju automobile. I drago mi je. Mi smo tad kad sam vidjela, ja sam sebi rekla, nema šanse, ja ću se boriti da njihov status bude takav da i one mogu imati svoj automobil. Postigli smo to, ali nije mi bilo jednostavno. Kad sam to vidjela, onda je trebalo da ih motivišem da igramo. Igrale su dobro. Zato kažem, one su veliki ljudi, sportisti su vrlo odgovorne osobe, zaslužuju svu moguću podršku, pogotovo što tog novca u državi ima. Samo ga treba dati. Upravo kako ste pomenuli tu utakmicu sa Chelseaom, imali smo razgovor prošle godine sa bivšom igračicom SFK Idom Hadžić, koja je zaista s ljubavlju pričala o ovom klubu i ona nam je baš pomenula tu situaciju, rekla kako je bilo zapravo nevjerovatno iz autobusa gledati s kakvim autima su došle te djevojke na teren, ali nekako da ste se vi sve držale zajedno i da vam je to zapravo bilo najbitnije. Koliko vam znači kada, evo, na primjer, čujete koliko sve te bivše igračice pričaju jako lijepe stvari o klubu? Pa to je najvažnije.
trudim se da radimo pošteno, da pomognemo svakoj igračici koja nije iz Sarajeva, a puno ih nisu i dolaze kao mlade ovdje, da im pomognem i van terena i na terenu, da im otvorim taj put, svi koji vole fudbal, da žive od fudbala, evo i da Hadžić je jedna od njih. 10 godina je bila s nama u klubu, radila, razvijala, pomagala svojom igrom da klub ostvari sve što želi, ali onda smo svi ponosni kada i one budu zadovoljne, kada odu u neke bolje sredine gdje mogu zaraditi neki veći novac, ali ja sam presretna i ja uvijek kažem što god da radimo, najbitnije i da one ostave otvorena vrata i da i mi budemo takvi, jer život je takav, a i za uspjeh je potrebno da budete dobar čovjek. Tako da tim nekom našom filozofijom i načinom rada smo napravili situaciju jednostavno da su i one vole klub, da poštuju klub, da se neki rado i vraćaju u klub i opet odlaze. To nam je najvažnije. To je u stvari srž svega ovoga. Kada ste pomenuli nekako sve te odlaske i dolaske, fokus timova iz Evrope je svakako na SFK i na klubovima iz regije, jer zaista imamo i kvalitetnih igračica u klubovima. Da li ste ikada vi dobili neku ponudu za neko mjesto trenera u nekom drugom klubu i zašto niste pristali? Naravno da jesam. Život vas uvijek dovede neke situacije. Kad sam postala selektorica, prvi moj dan, znači kad sam trebala da počnem da radim, isti taj dan mi je stigla ekstra ponuda da budem selektorica druge države koji ti nude profesionalni ugovor, sve najbolje na svijetu. Ja sam i tad odlučila da me to ne interesuje, da sam ja neko ko mora ovdje izgraditi sve to najbolje, da jednostavno šta znači da ja odem, ovdje neće ništa više biti. Ne mogu reći neće se niko drugi boriti, jer njima je potreban vođa. Ja sam jednostavno vođa tog ženskog fudbala, ne samo nama u Sarajevu, već svim klubovima u Bosni i Hercegovini. Jednostavno krčim puteve svima. Da sam ja prihvatila i drugi trenerski poziv koji sutra kad bi bilo šta htjela da radim, svi bi jedva dočekali jer znaju koliki učinak imam na razvoj kluba, na razvoj tima, ali su isto tako svi znaju da sam jednostavno se opredijelila na ovo što je u Bosni i Hercegovini i mislim da bez obzira šta život nosi i u budućnosti, ne kažem da se možda sutra ovdje ne bude sve savršeno i dođe vrijeme da ja idem, da probam kako to izgleda biti trenerica nekog drugog kluba. Da je bilo ponuda uvijek, ima ih stalno, ali jednostavno ja sam još uvijek tu. Nije ženski fudbal u BiH stabilan ako ja odem negdje, pogotovo moj klub. Da, što bi se reklo, nekako ste postali sinonim za SFK i za ženski fudbal u Bosni i Hercegovini. Pomenuli ste mjesto selektorice, koliko vam je značilo biti selektor reprezentacije? Pa, mislim da je meni jako puno značilo da radim na još većem nivou, voditi naš nacionalni tim, ali bilo mi onda lakše, jer znate kako i reprezentacija je bila na posljednjem mjestu. SFK je klub koji ima ambicije da bude najbolji, igračice iz SFK su činile reprezentaciju. Mislim da je to nekako trebalo da se spoji, da jedna osoba, mislim da je to bila ta jedina ispravna odluka i nogometnog saveza, jer to je i dovelo ženski fudbal i žensku reprezentaciju na ovaj nivo. Izazov je. Vi sad imate tamo druge igračice, ajde uvijek je bilo 70% iz Sarajeva, jer one jesu te, evo i sad ta reprezentacija čine 90% igračice koje su igrale za SFK, ali evo, dolaze novi igračice iz novih klubova, novi način igre, moji igračice postaju profesionalci, dobijate vi neki od njih bolji feedback, postanete vi bolji i sve je to nekako u mom poslu i u toj nekoj viziji ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini bilo najispravnija odluka da bi svi bili tu gdje jesmo i da bi se ženski fudbal poštovao
mi kad se spomene UEFA i Bosna i Hercegovina i Sarajevo, vjerujte mi da svi znaju i kad odemo na taj žrijeb i izvlačenje, prilaze vam selektori, selektorice, zna se za nas, zna se ko smo mi, kakav smo put prošli i kakve rezultate imamo. Tako da je to meni značilo, a pogotovo ženskog fudbalu BiH. Puno je titula i trofeja i za vas. Da li postoji neka koja vam je možda posebno najdraža? Svaka je najdraža. Kad znate da godinu dana koliko radite za svaki ovaj trofej, koliko je treninga, ja najmanje 3 sata kući pripremam svoj trening. Možda to svi misle kad se gleda da je to lako. Lako je njima, one su najbolje. Mi smo najbolji jer jako puno radimo i onda sam ponosna kad to sve nakon 3 sata dođem na teren i s njima to realizujem na terenu i tako svaki dan. Vrlo malo mi imamo pauze i slobodnih dana, tako da od 365 dana vjerujem da 350 dana 100% radimo svi svaki dan. Tako da je svaka titula posebna. Ali evo, spomenut ću utakmicu Lige šampiona sa Rusijankom. To je utakmica koja nas je dijelila minutu od prolaza dalje među 8 najboljih klubova u Europi i moji igračice kada se to desilo da u 94. minuti primimo gol su plakale od tuge, Ruskinje su plakale od sreće, Ruskinje grle njih, Ruskinjama je drago što su prošle, nama je žao što nismo prošle. Kad sam došla u slučajnicu nisam nikoga mogla da umirim, toliko je suza bilo. Ta titula i te igračice i taj moment, to se mislim nikad neće moći. Nekako ne vjerujem da ćemo doživjeti jednu takvu titulu i da smo kao prvakinje Bosne i Hercegovine bili blizu tako velikih rezultata i da na tom emocijom odragujemo svi zajedno na terenu. Predugo ste nekako svi zajedno i puno je to sigurno i nekih zanimljivih priča i evo kada pričamo sa nekim djevojkama, one nam često ispričaju neku zanimljivu anegdotu koje su desile s vama ili na terenu. Imate li vi nešto evo što posebno pamtite tako i sa treninga, utakmica, nešto zanimljivo što se dešavalo? Znate kako to će bolje uvijek one ispričati nego ja. On to i prepričavaju, ali bilo je svega. Ja sam njih vodala i na more, da bi jednostavno one zavoljele, da bi mi vjerovali. Ko mali vodila sam, eto ta Aida Hadžić ima nadimak Krofnica, ali nije to nadimak ko svi znamo, ja znam kako je to nastalo, vjerojatno sad ona to i svi to pričaju, ali mi smo bili na moru, to neću nikad zaboraviti. Igrali smo magaraca, ja zajedno s njima i ona je ispala ta i bila je kazna koja izgubi da mora prodavati krofne na moru. I mi smo krenuli na plažu, znate kako, ja sam njih 20 vodala, 15 do 20, ali ja jednostavno sam preuzela na sebe tu odgovornost, to su nečija djeca. I mi prolazimo pored pekare i ona je prošla, ja kažem, dječ, hajde kupimo krofne. Kao trenerice, pa reku, izgubila si, moraš prodavati krofne. Mi smo kupili 10 krofni i onda znate kako na plaži, sad možete zamisliti. Ja i ova moja kolegica smo sjele da vidimo, da joj pomognem, da je neko ne napadne ili bilo šta, ona je to prodala u sekundi. Ljudi iz vode su joj mahali da kupe, ona nosi ovako pare i meni daje. Ne, to su tvoje pare. I otad je ona krof. Znači, ona je otad dobila nadimak krof. Znate šta, stalno ima nekih scena. Gurali smo mi autobuse i smijali se, izazvali se, ali vjerujte mi, oni su toliko isto kao moje djeca. Ja sam njima pružila mnogo više nego obični trener. I onda one nekako sa mnom živjele taj ženski fudbal na drugi način. I stalno je bilo neke zezancije. Po meni je to vrh da je ona i danas nju zovu Krofnica i meni bude smiješno. Ja se svaki put sjetim, ona je izgradila svoju međunarodnu karijeru, igrala i u Turskoj i svugdje i njoj je sad na Instagramu, ona ima onaj svoj, piše Krof. I meni to stvar, ja se sjetim te pekare, ti krofni, nje u papučama i na plaži, onih ljudi što donose pare i sve što, mislim, svega. Malo prije ste u priču pomenuli jednu jako bitnu stvar, a to je da ste nekako preuzeli odgovornost za tu djecu i da
da ste zaista se postavili tu kao njihov drugi roditelj i tako se ponašate trenutno i prema ovim mlađim djevojkama koje su u klubu. One su nam ispričale kakav odnos imate prema njima. Koliko vam često dođu sa nekim pitanjima, koliko često traže savjete od vas? Pa, ove mlađe sad su divna djeca, ali one imaju nekakav strahopoštovanje. Ja kažem, nisu oni mangupi kovi. Krofnica, evo, Vili je sad tehnička direktorica. Ja sam išla njima u školu, Viliju. Ja dođem, oni su išli u sportsku gimnaziju i uzmem dnevnik. Jer meni naupadne da vidim kako su njihove ocjene, jer ja nisam htjela da oni meni dolaze trenirati, da imaju loše ocjene, da ne idu u školu. Jer ne možete vi napraviti nekoga šampionom ako nije odgovoran prema svojim ličnim obavezama. Škola je nešto što se podrazumijeva i trajalo je to 4 godine, ja sam njih ispratila od 1. do 4. razreda i taman one krenule da bježe iz časa, njih je bilo 3-4 u sportskoj gimnaziji, a ja na vrata. I sad oni trenerice, znaš, oni pa eto, nisu one nigdje krenule, vrati se na svoje časove, ali velika stvar kada se pozove onda direktor škole i kaže zaslužni ste što su vaše igračice postale primjer. Razumijete me, ali one su uvijek bili mangupi koji su znali mijenjati gume. Nama pukne guma na kombiju, krenimo na nekakav turnir, vozač kaže ja ne znam šta ću, njih 16 godina uzmu promjene gume i tako to su vam sportisti. A ova današnja djeca su prefina. Oni nekako, mene se boje, ne mogu da se oni opsti, da se oni sad puno zezaju ako ja to ne pokrenem. A da su toliko zahvalne i da toliko nekako uče, da žele da postanu bolje. Čak im ja govorim, ne možete stalno dolaziti na trening, morate da idete u školu, nemoguće da nema danas časova. Nije trenerca, mi smo sve, oni trče da dođu na taj trening. Ako im kažemo bilo šta, ajde pokupite te čunjeve, sve oni to rade. A što se savjete tiče, uvijek šta će, hoće li u ovu školu, evo mala Dalal je pisala, dobila stipendiju za taj fakultet, da ne znam sad da ne pogriješim, uglavnom je međunarodni, velike zahtjevanje i ona joj trenerice uspjela sam, dijelimo mi zajedno sve to njihovo i govore, one pričaju, pogotovo kad smo na pripremama, znaju one da se igraju pa im ja priđem. Uglavnom, mislim da je to za ženski fudbal, kažem, profesionalnom, koji je 100% profesionalan, sigurno to ne može toliko u toj dozi da bude, ali ja ne znam drugačije, ja sam ovo nekako napravila iz ljubavi i ja ću njima uvijek dati to poštovanje, ljubav, povjerenje, a kad se dignemo na taj neki nivo Chelsea, znam i ja da će tu morat biti trener koji nema emocije. Rezultat je tad sve. Pa i meni je vrijeme da pređem u neku drugu ulogu, evo ovako malo u fotelju, da sjedim i posmatram. Evo nekako da zaključimo i ovu priču za ovo izdanje emisije. Šta je ono što vam je još potrebno kada je u pitanju fudbal u Bosni i Hercegovini, ženski fudbal u Bosni i Hercegovini? Pa, gledajte, ženski fudbal zaslužuje prvo veće poštovanje. Mislim da sporo napredujemo, ali opet kažem sporo za onim što je ženski fudbal u Evropi. Tako da ne vidim nijedan razlog zašto bi odvajali ženski fudbal ako smo prvakinje ili ako igramo Premier ligu, da i mi imamo najbolje terene, da se naše utakmice prenose i najboljim kamerama, da i mi dobijamo tu vidljivost koja je potrebna, da dobijemo i svoje navijače, tako da mislim da je to prije svega poštovanje ženskog fudbala i rezultata koji pravi ženski fudbal. Evo, a ja opet kažem, da li je jedan muški klub prodao igrača u Interu? Nije. SFK jest. Dakle, samo treba malo prihvatiti da je ženski fudbal u stvari sport kao i ostali, ali to mora negdje da se stavi, ako je značajno Sarajevo, Željo, značajno je SFK i tako, eto, i košarkaški klub Bosna i ne znam, tamo Zrinski, tamo Široki, da nas nekako ne stavlja, nekad mi se čini kao da se mi bavimo nekim drugim sportom.
voljela bih da se negdje to izjednači i da se da neki maksimum. Znam da nije isto budžet muškog kluba i ženskog, znam da ne možemo mi igrati naše sve utakmice na košu kao Sarajevo, nemamo mi ni toliko navijača, ali u manjijem obimu, ali dati maksimum. Vrijeme je da predrasude prestanu. Tako je. Vrijeme je da SFK ima svoju podršku na tribinama i da se ljudi uvjere u kvalitetu fudbala koju igraju djevojke. Evo Turska je za 3-4 godine napravila Evropsku ligu sa puno gledalaca, igraju na najboljim stadionima. I sad naši igrači odlaze u Tursku da igraju fudbal jer je tamo puno bolje. Ali ne zato što mi imamo bolju tradiciju, mi imamo bolji temelj. Znači jednostavno je ta vlast i taj sportska strategija sporta u Turskoj drugačija i ženski fudbal je dobio svoje što je trebalo. Mislim da to treba i Bosni i Hercegovini. Na SFK svaki klub, pa i oni mali klubovi koji su dole, koji imaju samo male djevojčice, nemaju veliki, zaslužuju da te djevojčice treniraju na dobrim terenima i da imaju opremu i sve ostalo. Samira, hvala vam puno što ste bili naš današnji gost. Hvala vama na lijepoj priči i pozivu, na promociji ženskog fudbala.